ćao svima, dobrodošli u još jedno druženje sa tim plemenom. Danas ćemo govoriti nešto više o aikidu, pa ukoliko želite da saznate nešto više o ovoj borilačkoj vještini, ostanite sa nama do kraja. Ćao, dobrodošao po ko zna koji put u emisiju. Bolje vas našao. Ajde za početak reci nam šta je to tačno aikido? Aikido je japanska vještina samoodbrane, zasnovana na pomugama, bacanju i prilično nova vještina kod nas u Crnoj Gori. Dobro, kolika je zainteresovanost? Vidim sada ovdje prilično. Imamo i mlado i staro i muško i žensko, sve primamo, sve možemo da kažem da uklopimo ovu vještinu. A od kada ste počeli da dajete časove aikido kod nas? Pa prije nekih 15-16 godina je počeo prvi put aikido zaživio kod nas i mi smo eto pioniri. Tako da evo sad trudimo se naše znanje da prenesemo na mlađe. Dobro, a koliko je naporno trenirati aikido? Pa, znate što, postoji jedna razlika gdje ljudi se trude da treniraju profesionalno neke sportove. Ja se trudim da ovo bude više rekreativno, da bude rekreacija, znači svako radi onoliko koliko može i onakav tempo koji mu odgovara. Sve preko toga bi više tretirao kao neko profesionalno bavljanje, znači s obzirom da ovdje nema takmičenja, vrlo malo ulaganja, tako reći nema ni para, znači svi smo mi ovdje rekreativci i ljudi koji želimo samo da se rekreiramo i dobro zabavimo. Dobro, koliko djeca mogu da počnu da treniraju aikido? Koji je vaš najmlađi član? Mislim da mi je 4 godine najmlađe. Najstariji? A najstarija ne bi sad, neugodno da prozivam, ali generalno godine nisu problem, dogod je čovjek opet prilagođavamo trening individui. Znači trudimo se da ne radimo šablonski, nego da se prilagodim pojedincu, tako da jednostavno na taj način mogu i da postignem taj uspjeh da se ljudi fino zabavljaju i provode. Aikido je specifična borilačka vještina, jednostavno ne treba prevelika fizička snaga, znači jednostavno održavamo tu vitalnost. A to sam htjela da pitam, koliko on utiče na naš izgled, kondiciju? Opet individualno, koliko se čovjek posveti svemu tome, kao i bilo šta, znači ako hoće da dodatno malo kondiciju popravi, svakako malo jači trening, pa računajte da on čučni, ustani, padni, digni se, sve je to opet jedna fizička aktivnost i kretnja koja je malo specifična i naravno ima rezultata. To, kad se rekao specifično, po čemu se on to izdvaja od drugih borilačkih vještina? Zbog toga što je to jedina vještina samoodbrane. Vještina gdje nema napada, napad se vježba u aikidu, ali isključivo je vještina samoodbrane. Tako da je jedina vještina koja u stvari nema takmičenja, nema tog dijela, jedini način gdje mi idemo na usavršavanje i gdje vidimo gdje smo, šta smo, to su razni seminari i polaganje. I za kraj, koja bi bila poruka? Pa ne bih htio da kažem dođite, pridružite se nama, jer to bi bilo suviše sebično da pričam. Bavite se sportom, mislim što je lijepo. Unbelievable. To je bilo sve, ja se nadam da ste uživali, da sljedećeg viđenja naravno ne zaboravite da pišete na naš dobro poznat mail, čitate magazin Pleme, postanete član Plemena, učlanite se u Ritam klub, osvojite vrijedne dukate i zamijenite ih za vrijedne nagrade. Ćao!